Yes, kanyo mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo masaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo masaha ya nimugoroba birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda no turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa gatatu 2025. Moto izobera mu gihugu cy'u Burundi, umuriro watse, ibintu byakomeye byamaze kuba ibindi bwana Karimba Emmanuel kanongera nkwifurize igicamunsi cyiza. Igicamunsi cy'umugisha bwana Moses, igicamunsi cy'umugisha ku bakunzi bacu ba Dunia Nikote TV. Yes, birumvikana rero tugarutse mu cyitwa makuru. Ndamutse mbwira yuko ndamutse mbwira abarundi ati moto izobera nabo barabizi kandi babibonye. Ni cyitwa makuru adasanzwe. Bena Bertone manze nkukirene General Neva aha yarari kuri BBC News in Africa. Itonde gato bana. Not accepted to be killed as Congolese are being killed. Burundian, we are fighters. We are mobilized. Together, we know that we will respond if they attack us. We understand that you held talks between yourself and Rwanda. What is the objective of those deliberations? Today I can tell you that there is no talks, but we did talks before. You know, 2020, I had initiative to resolve our problem between us with dialogue. And we agreed on many things. It was only the time of implementation. And when it was to implement is what Rwanda refused to do what he promised. What a promise. And the people who did the coup was organized by Rwanda. They are living in the hand of Rwanda. This is only the problem. If Rwanda accept to hand over them and to bring them to the justice, the problem will be finished. We don't have anything to ask to Rwanda. I asked him, tell us what the problem of Burundi caused to you so that we can resolve it with dialogue. They don't say anything. They say, you crossed the border. The border we crossed because of that problem. There's not another problem. They don't have anything to ask to Burundi. But they refuse because they have a bad plan. They wanted to do what they are doing in the DRC. So we know that he has a plan to attack Burundi using those people. Would you be able to defend yourself? Also is preparing himself that when they will attack us, we will attack them. But now we don't have any plan to attack Rwanda. We want to resolve that problem with dialogue. It's why when they wanted to attend Bujumbura passing by East DRC, if Bujumbura is near, yes, nyirango bwana Karimba Emmanuel na turaza gukomeza dukina kuri bwana Moses. Ndagira ngo iryo jambo witwa Everest Ndayishimiye alias Neva avuze tuze kuri sesengura mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Ntago rwose iryo jambo ngewe ryancika n'isesenguye. Umugabo baramubaza ikibazo aho kugira ngo asubize ikibazo nkuko bakimubajije atange nibuza 3 points cyangwa se ingingo zigera kuri 5 cyangwa enye zigaragaza amakimbirane ari hagati n'igihugu cy'u Rwanda, aho kugira ngo izo ngingo azisubize ahubwo akagaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda ari cyo kibazo, kandi ikibazo naho gihuriye n'ibisubizo bigera kuri 6 amaze gusubiza. Yes, birumvikana igihugu cy'u Burundi angira ngo tumaze iminsi tubabwira yuko wagishobora kuza kwisanga mu kangaratete abigenanye n'amagambo akomeye cyane gikomeje kugenda gitangaza. By'umwihariko ngira ngo bwana Karimba Emmanuel izo turaza kuba tubyinjiramo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ariko turazi no kugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ivumbi ryatumutse agatoni rwasarishwe agatoni rwasa, ariko n'umugabo aramuhoye ikidi. Sibi navuga nge burananumvikana nawe cyane.
simbizi kuko mu ngingo zirenga 6 ku bantu bamuba hafi nigeze kuganira nabo agaragaza mu kutumvikana na Everest Ndayishimiye Yego. inyinshi muri zo nizo tugarukaho hano tuvuga hano muri studio muri Duniani Kote TV. Yes, birumvikana ngira ngo turaza kubyinjiramo twinjiye mu operation agiye atandukanye muraza kuba mumenya byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko hari ku butaka bw'u Burundi. Chitoke na n'ubu abanyamurenge baracyaburira amarira. Abanyamurenge bwana Moses njya nkubwira ngo iyo wagezeho amarira araza njya nkubwira ngo iyo wagezeho agahinda karaza ndakubwiza ukuri yuko ibyabo tubibugarikaho hari amakuru y'ibanga ngiye mfite ku ruhande rw'abanyamurenge ku ruhande rw'abanyamurenge no ku ruhande rw'abarundi ku migambi bari gutegura. Yego, ariko aho muri abanyamurenge mukomere. Yes, turaza kugaruka ku maproje atandukanye akomeje guturuka i Bujumbura hano ku Bujumbura airport ku kibuga cy'indege ikitwa ibikoresho biracyaza nanone bakisuka biracyaza byose turaza kuba tubigarukaho tubiva imuzi n'imuzingo gatanu kuri kagenzi kako rero wowe utari wakora subscribe hano kuri Duniani Kote TV kora subscribe kugira ngo tubane asigaye ibindi natwe ubiturekere no kuvuga ngo rero waho bwana Karemba Aimable nyemera nkubwire yuko tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano politike na diplomasi. Nabonye rwose ikitwa makuru yo ari meshi Kibitoki bari etonde turebe gato tonde ati Kibitoki baraho bita ku ngoro y'umugambwe wa CNDD-FDD umwe bamuha amafaranga 400 miliyoni asiga mu rugo kandi nta numwe ubwo ntago byanditse neza ariko ndagerageza kugenekereza yambuka afite maritikula wapi ntago azatsinda akava Kongo niwe azahita aba umusoda naho bagenda uwo ibi bintu ubwo namaze kubicukumbura bwana Moses hari system urubyiruko rw'imbanira kure rwazanye n'abasirikare ba FDNB hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Iyo system ngo bayita wawiri watoke watatu babadirishe mbare. Ibyo bintu babyumva neza iyo system turayinjiramo. Yes, no kuvuga ukuntu hano situation imeze ndabona Kibitoki ngo ari abasirikare benshi ngo bari kohereza ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo ngabazatsinda ngo nibo bagomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bahabwa amapeta akomeye mu gisirikare. Mama yake na mama yake ibintu bwana Karemba Aimable ikaramu yangiriye ikaramu yangiriye ibi bintu ngo mbisinyire ibi bintu nuko bisinyira ko ndeba ibintu bitoroshye ibintu ntago byoroshye ndabisinyiye. Yes, bwana Karemba Aimable ngira ngo aya makuru yakatwinjiremo gatanu kuri kagenzi kako ngira ngo urabona ko ibintu mu gihugu cy'u Burundi byamaze kuba bigenda bihindura isura ndetse kandi bikomeje kugenda bifata ininira. N'ubunyemera duhera ku nkuru idasanzwe imituruka Bujumbura ibikoresho byaraye bije bya South Africa wabibonye nabibonye ariko foto wayabonye bwana Moses buri munsi ngewe ndakubwira nti nubona ibikoresho bya South Africa byazanwe haya Bujumbura byazanwe mu gihugu cy'u Burundi ukabona ibikoresho byazanwe n'ikindi gihugu runaka hano mu gihugu cy'u Burundi ukabona indege ziri kuza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa ukabona muvuma ziri gukorerwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ntuzajye ngo n'abasirikare ba FDNB ntuzajye ngo nimbonera kure cyangwa n'abarundi gusa n'ukuboko kw'ibihugu byinshi yego cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitanga support mu buryo bw'amafaranga bitanga support mu buryo bw'ibikoresho ndetse no mu mikorere itandukanye. Ibi rero nyuma y'uko Red Tabari bivumbuye nyuma y'uko Everest Ndayishimiye yizereye mu Babirigi akaza gusanga ibintu biri muteza ikibazo byose ndakubwira yuko byabaye amazi. Yes, birumvikana rero byose tayari byamaze kuba rwose biba amazi mu buryo budasanzwe kugira ngo ibikoresho byo birimo biragenda bizanwa ibyinshi biri guturuka muri South Africa ariko muri uko guturuka muri South Africa ugasanga n'ubundi birimo biraza ariko nibigira icyo bimara kuko biri kuza Kibitoki bari kubivana Kibitoki barabita babidepasa muri Uvira murabizi ni ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Republika. Bwana Moses tukiri muri Uvira hari ikitwa systeme yazanwe hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Iyi systeme niba systeme niba tactique za gisirikare bayita wawiri watoke
wawili watoke watatu batoke mbare. Ibyo bintu ni system ya gisirikare, bazi tactique za gisirikare, bazi n'ururimi rw'Igiswahili, babidorogoshe barete batubwira ibyo ari byo. Ariko ibyo ngibyo bisobanuye iki? Bisobanuye yuko abasirikare b'Abarundi ngo bari kugwaza Uvira muri ya misozi ya Sanje nare mu misozi ya Zarimera, ngo ntago bagomba kumanura ikitwa, ntago bagomba kururutsa icumu bareka guhangana n'umutwe wa M23. Impamvu ikomeye icyo kintu gisobanuye iki? Babiri ni bashaka bapfe, ariko batatu ba defense, batatu muri bo haragaruka babiri. Nka data. Niyo system nizo tactique igihugu cy'u Burundi cyatangije nyuma yo kubona yuko biriya bice byo muri Uvira hari za Sanje na za Remera no mu bice byegera hari za Uvira za Warungora za Kitamwaruzi hari kwasirwa Abarundi benshi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2025 bumvishe bato y'Abarundi, bato ya 10 y'Abarundi yoherejwe na mu misozi ya za Uvira, igategekwa yuko iri bufate ibice nka Sanje, igategekwa yuko iri bufate ibice nka Remera, ndetse ikazamuka za Kitamwaruzi muri bice bya Warungu, byanashoboka cyane igatambika mu burasirazuba bwa Uvira, igaraza mu Moshi na za Kamanyora, bira bice ikabikuramo. Ahangaye ino batayo ngo bato y'abakomando bivuga yuko harimo aba FDLR bagera kuri 355. Nese umundi reka nkwibariza ikibazo. Ubundi aba Barundi bakoresha iyo system idasanzwe yo kuba bakora ibyo byose kugira ngo uriya mupaka Uvira utaza kuba cut off. Ubundi aba Barundi hari ikintu bashobora kuza gukora kuri M26 barabagabo wababonye ngira ngo niyo kuvuga ngo ubwo bafite iyo tactique bazanye ngo ni wawiri watoke watatu wabadirishe. Urumva sinzi niba umuntu wabayeho umusirikare iyo system ari kuyumva cyangwa izo tactique ari kuzumva. No kuvuga ngo ni nyuma yo kubona yuko abasirikare b'Abarundi bari gupfa, bari gupfira muri abice bya Uvira. Urumva nyuma yo kubona ko bari gupfira za Uvira, nta yindi ntego noneho yazanwe n'igisirikare cy'u Burundi cya FDNB. Bavuze bati noneho politike tugiye gukoresha mu gisirikare nuko abasirikare bari gupfa turi kubibona n'abaturage bari kubibona, ariko ino politike ne tuyizana mu gisirikare cyangwa izi tactique ne tuzizana mu gisirikare. Batatu turabohereza hapfemo babiri agaruka umwe cyangwa akomereke, ariko tugomba kwereka abasirikare bacu n'abaturage bacu cyangwa n'abanyepolitike bacu yuko tutagomba guhagarara kurwana muri bice byegereye umupaka w'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, kuko M23 yafata Red Tabarira tibona inzira nziza. Ariko birumvikana kuko birumvikana mu gihe uyu mupaka wabaye cut off ugasigarana na M23 aho iri Uvira tayari ufite imbunda ziremereye cyane wemeye kurasa ahantu bita Bujumbura. No kwango rero biroroshye cyane kugira ngo iyi Bujumbura M23 be yatanga inzira. Urabona muri Sud Kivu niyo hari Red. Erega bwana Moses sitogiye kure none se reba kara gace ka Sanje urebere Remera, uhagaze Sanje ni mu metero nka 30. Yego metero 30 ubu ufite ko wakoresha imbunda imwe iri mu bwoko bwa BM ukarasa mu mujyi wa Bujumbura, ukaba wabasha kuba warasa ku kibuga kinini, warasa Bujumbura, warasa ku kibuga kinini mu bice bigiye bitandukanye, utekereza yuko haduye yabarimo. Birumvikana yuko rero niyo system igihugu cy'u Burundi cyazanye bitewe n'ubwo bagifite yuko n'ubundi M23 niramuka ifashe kano gace ibicirimo nibyo Red Tabara irimo, kandi M23 umutu ukomoka mu gihugu cya Kongo uvukamo abana bavukiye mu gihugu cya Kongo mu majyepfo mu majyaruguru n'igihugu cya Kongo muri rusange. Waravuze uti mu gihe igihugu cy'u Burundi abasirikare bacyo bagize uruhare ku baturage baguye mu bice bya za Masisi, abaguye mu nkambi, abatwikiwe mu bice za Rutoboko, abatwikiwe muri ya misozi ya za Bihambwe, igihugu cy'u Burundi abasirikare bacyo bari bafitemo uruhare. Urumva twebwe nta kintu turi bukore, turafata ibice byose igisirikare cy'u Burundi kiri kudeployingamo abasirikare kugira ngo bya bikorwa byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya hariya muri za territoire ya Masisi, territoire ya Rushuru, Rubero, abaturage bishwe bazira uko bavutse, bazira ubwoko bwabo, bazira uko basa, bazira akarere. Ibi bikorwa tubihagarike. None icyo turi bukora igihugu cy'u Burundi gikomeza kugaragaza ko gishaka guhangana M23, turahangana nacyo mu buryo bweruye.
nibwo bwoba igihugu cy'u Burundi gifite. Ni nayo mpamvu wumva disikuru nyinshi ziri gutangazwa na Everest Ndayishimiye ari kugaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Nta yindi mpamvu afite ubwo baravuga ati Red Tabara ifite ingufu zingana gutya ni supportingwa na M23 niyo M23 yababwira iti mukoreshe tactique igihugu cy'u Burundi barakimfatana. Bwana Moses komeza reka ingingo tuyigaruka ahubwo Neva General Neva wakomeje kugenda agaruka mu gihugu cy'u Rwanda njyamo tumaze iminsi tubivuga agaruka ku gihugu cy'u Rwanda avuga ati ataka kirashaka umwataka. Ese bwana Karimba Aimable uyu mugabo utareba yuko hari byinshi ahubwo bishaka umwataka kurusha igihugu cy'u Rwanda gishaka amahoro n'umutekano ko cyamwataka we tuze kumushyira muri rwego aho basugushotorana kuri kote y'igihugu cy'u Burundi kuko kwirirwa uvuga ngo igihugu cy'u Rwanda kirashaka kukwataka nyamara cyo umutima wacu utakigira inama yo kukwataka so yarahubweho buri murashoto. Bwana Moses tukiri ku ruhande rw'iki kibazo kiri hagati y'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rwa Everest Ndayishimiye no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ujya wumva ari ikintu avuga kuri aya magambo Everest Ndayishimiye atangaza? Nta kintu ajya kuvuga reka tubonye ingunguru zimu busabira nizo zivuga Bwana Moses. Abarundi bambabarire nibumvira ijambo n'umunyamakuru wa BBC ngo mu kanya twari tumaze kuri kinaho ariko ndongera ndikine kabisa as Congolese are being killed. Burundian, we are fighters. We are mobilized together. We will respond if they attack us. We understand that you held talks between yourself and Rwanda. What is the objective of those deliberations? Today I can tell you that there is no talks, but we did talks before. 2020, I had initiative to resolve our problem between us with dialogue, and we agreed on many things. It was only the time of akana kubisemo wakumvishe uyu mugabo ni mubi FDL ari kwica ku ruhande. reba kwititire ukuntu banditse Rwanda planning attack Burundi. U Rwanda rurashaka ataka Burundi n'undi bintu byasobanuraga. This is only the last problem. If Rwanda accept to hand over them and to bring them to the justice, finished. We don't have anything to ask to Rwanda. I asked him, tell us what the problem of Burundi caused to you so that you can Cyongereza cyo ni gike cyane. with dialogue. They don't say anything. Buriya hari amagambo nagiye numva ari kuvuga nkagira ngo ni ikibazo kindi ariko n'ikibazo kirimo They don't have anything to ask to Burundi, but they refuse because they have a bad plan. They wanted to do what they are doing in the DRC. So we know that he has a plan to attack Burundi. ati they has a plan ibaze cyo cyongereza waraye n'umwana wo muri Guardian wacu hano i Rwanda. So he's preparing himself that when they will attack us, we attack them. Abarimu mu Burundi muri he ngo mwigishe perezida wanyu igihugu ururimi rw'icyongereza. Attack Rwanda. We want to resolve that problem with dialogue. It's why Problem is dialogue. Ibyo bintu wabyumvishe? Problem is dialogue. if Bujumbura is near, when we have Kigali was Igifaransa n'icyongereza byo busara bagitiranye. Aravangitiranye. the question can be, Rwanda can be the field of war, the field of war, and the DRC also. So it will be measured. It's why we ask Bwana Moses, uwo mugabo nge bwo mba namwumvisha ibyo ashaka kuvuga ushatse wanamuka. Yes, katwikomereze